Ton kong ngai kuble pigi parlok parjor barok te hakene ko por ngandon ban kren bat hake cukup poru ban pensngeo ya kata ke jing sngew ke junga kata ke views lene kata ke opinion ke junga hake jing yedei bat kene ke jing yekhi jong gini gi all kasi Meghalaya Tourist Taxi Association ka AKMTTA kaba kakam kadang yai mentah te kat kum ke jing tip kaba ngilaya yo lang hibaro te kene ke jing ya ki ke jong ki bandawa ialah ke jong kohok kesedang nadu khandri terik unailur mentau snem araja rakeusan bat hadin ke jing kular no ke sorkar ban khot ye kren no bat kata ke jing ye kren kat kum ke jing tip ke bengilayo kan long haka ar peulai terik mentau benai kene ke association kala sedang no ban bat ye kali nang te na po asam ki kali turis hamtam gitu kiba mut banlek shadu segitu gijaka turis spot mo kumcha sora kumcha kerang suri kumcha khoram ha pat kiwe deki jaka jengok kai ki badon hapok gane ke jela ke jumi te ke bas ngausi ke long ba aka khat praterik mentau benai uni unong asam pat ulabat lut naphang ki kali ki bawan napok Meghalaya te hajorabat bat niyo iba kadon ka kenrum kenram lani ke jing huri hura hadu baki board district ki ladon kam batem ya kani ke jing kenat namar bangi jing tiba wat ki private kali private balik don kam wat ki balik wat dawai de shinru kim sha shu te kat kum ke jing tip ke ba ngalayo la ong ba kini kinong yalam jong kani ke association Kim Khang ye ki kali turis ki bawan na po Asam ki bawan na po Guwahati kumta terter ya kaban let kamai shane shapok kejela ke jumi kum kenuksa shanong po se shillong se juai bat kumta terter Kim Khang menshua ngadang mut ba ki Khang ban wan wat tan se shillong ro te dai neng kadabong ni unong Asam sa kluit kan ni Henry no yo jing tipat kamde re kumta ye jing tip bangayo kalong ba ki Khang ye gini ki turis na po Asam ban lej bu briu tang sigitu ki tourist spot kumanga ong mene andang yo jing tip ye gini te nagaliang jungahi ngas ngeu dei bat nga airu ke jing kersan pura ya kane ke jing yekhi jong kani kesing AKMTTA namar ba kalong ke basyong nia kalong ke basyong nongrim namar ba leng ngong kumta ke jing yekhi ke jongki kam keta area kini ki kali turis ki badon napok ke jela Asam namar ba kumbai ba pol ila kren hashwabin sha penhiar syuki kumu Minister jong tourism department jong jela Meghalaya uong ba sepok ke ziranga keladon lupa kata ke jing mana yiki kali ki banambar barle ibu briu seto te ake jing ni bagani ki jong miru ki don hi kata ka hok ya kaban Khang yiki kali ki banambar ban lek shadu ki kendong ki kencrot jong ke jela ke jumi ka eipat ke bas ngeusi hadin ketu ke jing syabat jong ki kali na Meghalaya hakakar praterik te menta kalami penbangsa kata ke jing ye shrut ke jing ye wok dong ke jing ye wok nia ke jing ye penrem ke jing ya wok kejang para kasi mengi ke badon shane lami sibun kita ke jing penrem ya kene kesing na hana ke ong ba ke jing lek jong kene kesing kan sakta shibun ya ke jela Meghalaya jungi nadu kaban lek ban wan ban white ban wat dawai ban wat dashin lani ban lek don kam kiwe pat kijaka namar ba ka railway ka don Guwahati ke airport ru ke babiang don Guwahati bat ta terter nang ta kan kta ru ya ki kali ke bekit marba mardi kumta terter namar ba bengi ngidang dipen na dong sedong leng ba ki kali
ibawan kit lengba jong jela asam. Kamde ban kta te kamde ban kta ya kita kali turis nepok megalea mo iba mut ban lekbu i gibriu jungi harelwi. Lane ka jing ki kabala ban wan lam syadu ba uneu nong asam pun khangno ya kali kit marbam na nepok Kolkata kumta terter ban rum ci jela ka jungi. Kamde kumta. Namar ka jing ki jungi kan long bek kumbang ong benne. Tang si kitu ki jaka ke bakan dokon cerap te. Te hak halor kan ni ganong rim gemut ba kam dalong ka ba yengi ba ngin kersan ya kan ni gajing ki joga nega AKM TTA u asam ule da gebor namar ba usim kebu ya gajing telot ke jungi gajing telot government ke jungi gajing ye pat gajing ye pra ke jungi gajing bom ye teli gajing bom ye renti ke jungi barha ke juko por kemut ba yo balek se uneu nong asam hi uneu seng kamai baron po asam mo kibalit ya katoga jing ya ki kim parts ngeu thu pha ayu kaneka AKM TTA gale jil lagi ngeu thu gemut ngangej ba kinom le ra kumto kanuk samo ikali ki bawan po go hati kila te ban kamash po shelam kila te ban kamash po juai kila te ban kamah du hanong po kila kim khang ra gini gi AKM TTA ki khang be kang na subukum kanuk sa ki khang be kang na shilong bagi le sora dari tang na juai bingilek sa kerang suri, tang na juai bingilek sa saksa kung ta ter ke. Tang katahi. Kom kunok sa don kin nonggo hati ki bakwa banlek kai sa kerang suri. Te uneu nong asam ula te ban bu briu nago hati hajuai. Tang ba onda poi hajuai kabut un penhiar no itu gibriu bat kini ki turis jongi pat de na juai sa kerang suri kin yo lek bu no ke. Kenapa kalau ngejing mentoy gibriu jongi. Te tangkum neru kini ki pardok persnam jongi para kunyo terap jungi para kasih kara jungi kimla ban yesha mentala mi kumang ilat patah kubor la mi kita gejikan thok ke bajur ya kan ni kesing AKM TTA bat kumju kami ru gejing ya kan thok nagawe ke political party sakawe ke political party kumang yoi mo tang na kan ni kadaw rengan ong be ke we ba kan ne ke de gejing shrut para kasih de de kadaw ngayo jing tibru ba kila don ru wat kiba file de ke case da ke FIR persya ya keni keseng hana ki om batang ars ngilai sniba ki ya khiru ke ya yap jano te kane gede ke we ke ba kta ya kata ka jingye teli ke jingye renti ke jungi kata ka bor perkhat ke bor perdan ke jungi ke kumbau melong su thamu ong sisin ke singin salong kinong tong umbat kinong tho ding jongno re jongno ikut kumbu jing tip bangayok ba ngan keren baik di kabasai mo habang keren kumne ngamut ban wanra kata gajing yes ngeu perjai benreu lene kata gajing yesun ye bichni para kasi nga keren hangne na kabata bingin ngeu thu ila ka jong jing duna kenam ngin yok berperbit penbiang yala ka jong jing duna umulung susu tham ude bana thai sora te bau keren ye gene imat uyo iya gijing long jong inong sora ka to ko ki kham krishan lene ki kham yaro ya kita ki mender bar kita rai lejong de ya kani guru komba usa ongno ya kini kentin ke te ngi kum ki para kasi hoi habadon ka nogo jing yeki mo don ba yeki jing kta ngangan kren ipi de ka basai ha ka por kata ka quit India movement jong mat magan hi tang kemlu bani shet johor bani shet jenta bani tak jaru ngim yo regi jing yai sha jong di bru jungi kawan rai ke jing job ka por bengile hill state kan mau kinong tres orkar ka tu kepor daki benai ki du tulo namar ke jing dawa jung iban yo yela ke jong jella te balai pat ki briu jungi tangkat to kan si ke jing ki jong nega AKM TTA kimla ban kersan kimla ban yesha kentang ya wan ngadon ban ong ya barok ki kun ke bri hunyu trep ki barang don kata ke bor ngau thu ke bor sempang ngau bha wat nom ye bodong wat nom ye nia nadu kinong yalam ki badon hagebor nadu chief minister hadu ki deputy chief minister ki day be ban ye khot ye krem ye ke ni ke AKM TTA haglem ti ke bade om ban khnyat bor ye ki lele ban kni no ye ga hok ke jungki finally I want to request for the honorable chief minister for the deputy chief minister and for the concerned minister regarding with this matter on the meeting with the members of this AKM TTA
I request you please talk with them in the right way, in the right manner, so that this association will get their right. Namar ba ngaong yagani ki kidon ka u asam u kam he bun sha ban yagi ka kali turis ru ki bun sha ban yagi tela da kam don kata ka an kata ka kendon tang khniat kan soi ban te la kam mo ladang sha yaki ban lek free gemut ki jongi te kin om yok lat shu ban ya kamai ban ya trelang na ka penta kata ka jing man toy ka jong ki ke ti kalong ka babhae kini ke kali turis na po asam kila ban wan senong po kila ban wan si Shillong kila ban wan si Juai na Shillong na Juai na nong po pat kin sa lek bu no kini ki turis ki badon na ka jela jongi ti kan long ka jing bha kan long ka jing shngai ya ki trai senong ki jongiru par kan long ru jing man toy ya ki par do par snam ki jongiru ti den ne ka dam kan tu ya ki barok ki pai ba kun ber hunyo tret pa phin snga ba ban krishan ya kan ne ka jing ya ki jong kan ne ka AKMTT bare ku cukup por ngakan turu sechisin ya ka sorkar bakan sim khia ban ya kren ha klenti ke badai bat kite ki seng kamai ki badon na po asam kenapa om kta ya ka lek kawan jong di beri ujungi sete na mar baleba kat kum ka jing yo i jongi ka tubsni ka jing lek jong ki kalong syaba palat put kam de shu dak lenti ga an na mar ka jing ki jong ni ki seng AKMTTA Meghalaya jongi kidang ya dak lenti ke badai ki kali private kidang yai kumju bat kini ke bakamai Shillong ke bakamai Juai kidang yo iban yai kumju re maki pa de na du jorobat ru kilabat ti kan ni gede ke we sin jam ka ba ka government jungi gede ban sim khiam ha ban ye kren namar ba jing sha nyon gi briu jungi kam de shu ka bakai ti kan ni gede ke we ka ba nganga don badong ka sarkar jela jungi kam de bet pendem tudong imat la da ka long kum ni ti la ringi sha nyon sikum ne te kamot ka jai ben riu jungi ka don pedeng ka jing ma ke te de ne ka daw ngakan tu ngakar pat pi barok pa ka bro nyo trap tin snga ban ai ka jing krishan ya kan ni ka sing kana ba ka ne ka jing dawa ka jong ki kan long ka ba job kan long ka ba sei so na ka benta ka jing bit ki jing biang hi ke jongi kum ki kun nyo trap barok we